Riwa snya buram ya ki man ki kam ki payu ki para ki perlap perbak ki em naga wiga liang ong in media section ke kawan cem opine riau penapasnya wi ki wang noro kamu bru wala man elected MDC ke snya bunor wong snya riau hagini kismi godang kacak sni gudolan sosial goman yoni guna ar powdering waya gemosan wara de tebel liga hamil apa ujung dorbar akos ham yang janji latun mosis kampi andrai mudau kulam de mencap sama de dau bonjai man spesifik kete kaman udah man spesifik yopi neba deman yo purely specific na da tahu musuhan kuat aman mu dibenta ke problem yang di autonomous city council gua apa Migelia including with Janjil autonomous city council itu teman spesifik kok ila man spesifik IM ni department ke state government gua ambil ke district council affair department government of Migelia Tuangi autonomous district council in the state of Meghalaya, including 3 autonomous district council, Khasi, Garo, and Jangtia. The man specific government bicara the man yang tergadu. The entah lah doang what we question reply lah. Yo ibon yo honorable member, wong yo uye cimbeta. Dengan diupar na lain orang katakan begini topik ko kuakulam. Dengan itu ke partai yang iman ke pamnina ke India ke win lagi demokrasi peman lektias constitution dem lagi wording udah em lupa hari we the people for the people and by the people kata to emi ke right kam elected wa kulam wan guma man elected lagi dulu organisation la emi ke right kulam u criticize apa yang dorbar lele hagadu dulu kita bagi emi gitu ke man ke recklesses kat wantena senya dia wong ini sini unyoy tiyo piklam ini isu de ko anga manga kelam ini de mana flexibility untuk kam gibi yo mutur kelam di man rigidity te ila was scrap kam tu pendo kelam itu buat amir dia something behind ko amir de ko wi intention wong pendo lah senang waktu taba nong senang yang beri yang ke district council ni yang district berjet yang beruang di adu arpa pendeng udami na ki territorial constituency go fair apa ini district teman itu betul kuat berpatu so ini yang ketika yang ketika yang wang umuruang waga state cabinet yang requirement of Meghalaya they decided ko will pay the salary yang the council employee is not only for Janjil Autonomous District Council but totally the 3 autonomous district council in our state. The Hagani Dayo recently wa Chief Minister Honorable Chief Minister yang ini with announcement warok legi council to suno yang tulok jadi council employee including with the honorable member of the council and pensioner and the pensioner of the council kini to man pinjo nga sang komen ho bigel yang wa upel lagi tok boy ke hok ke yang i ko tau yoi ni ba hadon ne man go pending salary yang di ni ga ong i ga JJDC wa ni ga office building ni hajwa ke pending salary yang di council employee including honorable member with the pensioner katuna man ga nearly 9 months pending salary. Dalam hinjin kenya kamu buru ada man veteran hari ni ke council
kini minimum to naman baga the cross ko ya ko 100 CR kata ke pending salary the yoi ke jingche ko pa ji press release ko ya ke Karo Hill District Council more than 100 crore that they release the sanction naga state government the kita di Karo Hill District Council ki de yo ki man ye kata ka sispak lurtam wo enjoy ni benta ki ye ki jam kan ki wa to ki due la ne liabilities yang個 council employee kam jo la ki member pensioner to ini hado ne till date not yet received the sanction tegani la ko pingas nya ngo aman lagi ke daw slam go te hindi yu pa ni yang pi man go kam ni na yo binga wa yo ko wi de jingyo te ne gani ki tension yang go state government jing to go ni direct payment for the salary of the council employee is not only JCDC but totally 3 autonomous district council we have in our state that is Khasi, Karo and Jangkil community the yote nya gani boya le se mango behind the scene. I remember that scene kata noto usnam cija kandes panya bawa haga scene mikalia inception as a state home haga tu go par na kecing snyau dia nga jo kuwa kta ya i jak bro ubrinya prepado kata to waman go very similar begini ke wada kubur ni wosu ye kata salary yang council employee kini to reservation policy 1972 haga tu go par ke prominent leader yang ina po ubrinya trem Khasi Jangkia kata to nado hopiston londo waro do ilet ma let hopiston londo let DDP let BB londo and let A Dubinson Bare do koki ongi the lion of Jangkia na haga tu bapar woman o kamu MLA na pa gani ke Jangkia district ni taye gani kaman ya sangi gani ke agreement la ne MOU haga jingya ta wa reservation policy without condition to gani la se nga tenya ta ya man heti do tekan wan te nga yo man to perkhat sani ba nga kelam ini kat kami jingtip yang nga the command baik true knowledge the command acceptable for all dengan kelaman ini nya kemo itu ipo hawa Karo Hill ke reservation policy kiyo 40% handrai MLA yang kiduar hafso i Khasi Jangkia le pham rumut ki MLA waila yo jo ai kata ka density la ne capacity kata ka percentage ko do so 5% hawa ke different khatar MLA kini to nga tenyo ngani ko ang ke direct the state government jinila by poi ko hidur ko ang man ko yo tenyo do kata ila bang kata gani yo there are so far the people at large di gani hakmat kam di berupaman di elected representative hakmat di paibar tekan kon tengah gani yo tenyo boy gani le joy okay intention somebody in the cabinet or in the government of Mikhalia the government of the day in the state government headed our honorable chief minister Sri Conrad K. Sangma baya alam biang isi ketua jo kini tak percangki kulam yang digedur tak MG ke intention dilute yang sikcidil lande autonomous district council boy gale subject for abolition kata tak ko ten yang kata ko man go ko wine very dangerous kini ke policy nya yo man go ko wine ko man is a very crucial one and a serious matter agaknya tahu gini ni baila na bum ya kelam lang kamu lagi gitu ko anggi ni ba ai ye kata sentiment la ne ko public domain
uya chimbenta kamajo la igi par mchwa tam ga delimitation yang di constituency dang dap katu dang tisnam ta uya uya chimbenta ta uya ila uya interak kenimya uya interak bahaden te jiana bayai yo ini berada pada dia recently has the state government has the central government the scrap ki the article 373 hapa ke state Jammu and Kashmir itu man go bi mut wayo pe ba ini dengan intention kam repeat biang ayo nong kong the dialect ko are for subject for abolition of the Chidil area and the autonomous district council. And then after that we'll come to, instead of Chidil area, then we'll come to the municipal area. Kata ko binga jo man ko yo ten ba ni yo man biang haga jo kam man ga tiger establishment policy umje de upon bad hado gini gisni wa ga state mikhalia ga to the tap ko de ye ga to golden jubilee. Lesan publish nam ga state mikhalia yo i. Temje de em ga to ka ye ko wata unda ye ga review. Tengah ini kuang do baca takmat yang pi di wa senyau burom lang de pi di perlok wa ye ni ke polisi nga kuang am go wi ne ka top priority go wording kuang kam hadu kata-kata keni top man go this policy or the policy will have to review from time to time. Entah de man go not like the reservation policy between the three community. Kasih karo anjaki teman de ku aman ini du to man bagi gani to len by ni wording the yo fail let me tell you let the reviewing ye gani ke committee was set up the state government kamu to bon ina i ku dia tim dia chong le bon sin to kar bang tengah nya wa ni pun pa nei benta ke interest yang ki nong chong flau yang gani ke janji district yang ini nebinta interest yang di baik nong chong kiwa m kagani ko amri ka beri ukat ardeloy yang i janji beru ko am ko janji district ko ro bi te kwa upan pa ini wa na de ye na de nga ukulam mo haga tukur kom ko daw ngajing ar de tenon na ne kum ucem mo ko dang ngajing thut hitu ni ta te yo bi ye kan ke scheme ko wada kubur ko da announce na state government wow ga direct usu ye ga direct payment ye ga salary yang di council lately ko am pa mikhalia keni ke scheme wan go na ka central government of India under the Ministry of Surface and Environment Department, Government of India. Kini to lembaga ni ke ministry. One kau kini ke jimut yang ka to preserve the climate change. Warok yohi kani kiburu kuraman rangba everybody the last 3-4 years the climate is totally changed than earlier. Tegani gini ke bisa te karugam te hawa mikam gini ke jinghiran gong gi financial crisis ke financial constraint te kwa ile upen yo wa ka katu kani ke percentage cha ke council yang i nebenta su ga tulop yang ki gosa katu dedak ikende bena tengah gini ke par kwa wa uayo ke suggestion Kuamiat do formula gula ini tau kai kita ke 60% ulai ke caga salary yang di council employee 40% wan upenyo kita kecil nebenta ke developmental work. Hijau ipor ke guideline yang ke central government dong ke kami ne the scheme release the sanction to the government of Meghalaya. Then through the department to look the Chidil area, then the scheme will come to the concern area. The scheme will come timely to the concern area. That means in the autonomous district council.
Taupai beca he pare wabiang Mario wan ngalitai ki the specified piki na ga central government tau wan ka sa direct ko pelagi state government gani yule ikam yule ki par go da jo yo ki scheme ko wa ongi na ga finance commission yang dari India ko dai ke sini yo bi wa thok institute ni jitai na do machwa 10 11 tam te hado ni ga 15 ka tu wan to the top point no the 16 finance commission nga mo haus nem arjar khatra arjar hakunde ketu permano ke to nga ketu perman ke margin as a CM during that period I find the ways and mean very hard to meet the authority concerned in the national level, especially the that means the Union Cabinet Minister in charge, the Finance Commission, and at the same time channelized through the Niti Aayog. Tekani pendam yang kaya Niti Aayog dari bagi 15 minute finance dan mesti magawila the one maki the jam the poi the tolu poi no satu ke 16 man untuk dari 15 tengah yo ini man haga tu por ngakat tu kresta malai sitai yo sanction hado khat prakrur plus ini lan yang senam pura katu ngayo memjuk yo sanction kitang ke wi ke budget la de ko palat tang so kulu le so kulu kata hagi ar pa konde teli ke territorial constituency tengah itu por si budget yo khat pratam kisan run nya senam empat khat pra kru tengah kuai ke ni le man ukuntu I asked the government, I asked the executive committee of the day, led by Shri Thambor Siwan as the CM of the Janjil Autonomous City Council, will find the ways and means to collect the sanction from the central government personally, not by other authority. Kenangwa yuyoi ke sanction de boram biar apa yusna thoi sarkar India la bagi ni ki brusia di non secara to ge elected sistem urban CM da tiblu di boro arsen da charge di nong tong ne territorial conference ku ara na ni ga kos ham to yusna thoi ki ke capacity yo as a sia tau tipi